Muri leta ya California amarira ni menshi nyuma y'inkongi ikomeye y'umuriro yibasiriye umujyi wa Los Angeles muri California. Kugeza ubu hamaze kubarurwa abantu barenga 16 bishwe n'inkongi y'umuriro, abandi 13 baburiwe irengero, abandi 1,500 bakuwe mu byabo. Iyi nkongi kandi yatumye hashya ibintu bibarirwa agaciro ka miliyari ziri hagati ya 52 na miliyari 57 z'amadolari. Tariki ya 6 Mutarama 2025 nibwo iyi kabutindi yadutse mu bice bitandukanye bya Los Angeles iherereye mu gace ka Palisade. Ikigo gishinzwe ibiza US National Weather Service cyari cyabanje kuburira abatuye Los Angeles ko saa 4 z'igitondo bari buterwe n'iyi nkongi y'umuriro. Nyuma yaho neza kuri ayo masaha nibwo iyi nkongi itangira ari umuriro muke ariko ukwirakwira byihuse bitewe n'umuyaga. Uko bimeze kose imihindagukire y'ikirere niyo yatumye ibi birushaho gukara. Kugeza ubu ntiharamenyekana icyateye iriya nkongi y'umuriro. Bikekwa ko yatewe n'inkuba, abandi bakavuga ko byatewe n'insinga z'amashanyarazi, mu gihe hari n'abakeka ko yatewe n'itabi umuntu yanywaga akarijugunya mu byatsi. Ngaye nguko rero ibikomeje kuba muri Los Angeles, umujyi wa California, ibintu byakomeje kuba ibindi. Inkongi y'umuriro irimo iragenda ifata ibice bitandukanye isaha ku isaha. Turaza gukomeza kubakurikiranira amakuru uko bigenda bihindagurika umwanya ku mwanya. Ngende turatsinze wawe, reka tugaruke.